Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Sacred Heart Girls High Secondary School Mawlai. Kalau Pynlong ke Jingïakop Rwai choir habding ke school beper-per hak arp khnai tarik unai lur ajar pusan. Ha Saint Dominic Parish Hall Mawlai halur kepang Pilgrims of Hope. Ya kani ke Jingïakop le Pynlong kum ke jingkenmau buram ya ke senam Jubilee Pilgrims of Hope. Kidon khatlai tadi ke school kibana sor shilong kilawan ban shimbenta kani ke Jingïakop hakani ke sengi. Hakani ke sengi ke Saint Mary's High Secondary School la umkhra kala yo ya ke nam la adu. Ka Auxilium Girls High Secondary School nang thamai kalawan hakadan kebaal, bat ke Sacred Heart Boys High Secondary School na Mawlai kalayo ek nam kebalai. Ka kong Rimaya Manas kebede ke Director jong ke DERT keledon lang hakni ke sengi kum ke kongsan. Hakni ke Jingïakop kinong bishar kilong uba Christopher Kurba Assistant Professor Indian Classical Music Nihu, uba Nazarias Kharkongor Choir Master Divine Serap Choir, bat uba Anderson Damon Warlarpi solo artist. Lasami ki trophy bat ka song pisa shaki nong job na ka kongsan.